Nano babo kabalen, kumusta kayo po? Abe kay Mark, Dada, Ani, ilaring minyambut keng kaya katamong hashtag Tuki Muku. Funnside Ningnangan. Magpasalamat kami po karela kasi migabe lang ini nga dong ini. So ngayon po nga dong ini feature miya Funnside Ningnangan, apin po ining tindahan daking San Fernando branch. Abayan nyo kami po, pakin mi po nung nanularet ang pamangan daking kilog. Kibat akit sila mo naman mga deni ilaring mangisan kay pamangan tamo. Okay, so see you inside! So, chuta mo ngayon kayong kilog na ning Funnside Ningnangan pin. As soon as you enter, manton kayong lugar yu, manton kayo nung lukaring kayo luklok. Kaya rin na nito, munta kayo kayong section na ini. So, kaya nila mamili rin customers. Like for example, nanong paluto mo na, atinta mo kayan... Para mo, liempo ito. Liempo, pasta, crispy pata. Chicharon bulaklak, syempre, alamila ko rin. Apin ni chicharon bale, ma'am. Oh, chicharon bale, ngayon kaya pa din namin ito. Okay, but of course, atin tamong barbecue, like chicken barbecue, atin mo naman pork barbecue. Kailangan mo naman mila ko din kayo din. Deng sabo. So, din niring karelang kayo. Ating papaitan, ating bulalo. Yan, ano na pa? bulalo. Kailangan sinigang. Okay, ba't kayo naman deng seafood? Kaya ni guys, ating kayong option nung paluto kayong pusit. Ayan o, unstuffed pusit. Dito kayo ng unstuffed pusit. Dito ka lang laman kilo. Pwede mo yung paprito, pakalamares. At hindi naman pag ditong stuffed pusit na. Dito natin palaman kilo na pwede mo yung pag-grill. Okay, but syempre, ating tamong kayo kayan. Bangus. So, din rin karelang kayo. Supu. Okay, Batangas tilapia. Keta, so atin mo naman palang Batangas tilapia. Okay, but more of the seafood guys. So, din na naman ding shrimp, salmon belly rin, no? Din na rin favorite ko kayan, salmon belly. So, yung salmon belly, pwede may palutong Sinigang. Usually sinigang. Or grill. Okay, but panga. More seafood kaya ni side ini, atin tamong hito. Okay, but atin mo naman sulip, yan. So, kaya ni side ini, yan, nakikita rin seafoods. Ating tuna belly, ating crablets. Actually, tinila mo naman live alimango. So, depende kayong menu nung nanong pong pilihan nyo. Setup na ningnangan is, bala mo, they cook in front of you. Not really in front of you, but akit mo nung mga nano luluto. Para kami kaya kayo mga nando ng luluto. So, tara mo tataking kitchen. Pagka na, dumuro tamong bagya. Actually, in Funnside Ningnangan San Fernando, bala mo, it can accommodate 200%. Siguro more than or around 200 to 300. wow, madugol yung lugar. Either mga kaketang main, bala mo, o kaya naman mga kakarening, anti-karening pubo nga reni. Okay, but may itong pang feature na ningnangan is, ela po milalakoreng LED. So, usually, nepot ang binging mga kakeni, akit mo ting either pelikula or usually retang basketball PBA, mga yan. Yan, so tingin yung open area like this one. Ayan, itapin, malwala siya mo naman parkingan ini. Although minsan syempre, potong madakala ring pumunta, mga kanyan. Kakamuya mo naman. So, in theme na actually ningnangan, Funnside Ningnangan is family-oriented. Family-oriented, pang grupo, barkada, mga yan. Kaya ba't mga kakenitang gamatan. Blamo, chuka, bale. Balam, chuka, bale, mga yan. Atin lang kay Kenny. Mist, yan, automated kaya rin. Bangantang, mapali, dimlayin kay yung lugar mga yan. Nano babo kabalen, dakal salamat po kasi bayo keng pamanabekeng kaya kaming vlog ne. So shoot na kami keng table meet. Nakadakal pa mga Kenny. Menuki kami po, abe miya idada at saka ani. Magpasalamat kami mo naman keng Funnside Ningnangan San Fernando. As we always do, we're gonna give you our insight. Sana abayan nyo kami pong mga and akit na kayo muna mga Kenny. So tara, makanta na! So tinta mong Funnside Special
crab. Kaya ba darating kaya katamong sapo. Bulalo. Okay. Tayo mo kayo. There you go. Hindi naman yun siya. Sige bro, yun nyo kami. Okay, but guys, atin tamo mo naman sizzling sisig. Atin tamong sizzling pusit. Something na pang gilide kanya niyan sa... Ma'am, atin ako na naman ni technique. Okay, but atin tamo mo naman buttered garlic shrimp. Of course, what is ningnangan? Nung alayang ningnang, di ba? So atin yang kaiken, paldehuk. Okay, but itang ketang dulo kaya ito, manya-manya ka na itagay. Sabi ning karelang chicharon bale. So kaya niya po may coin nito, kaya niya mo atin yan. And magumisa na rin ka akong abe, yan, yan, no? Manta mo po. Yan. Kaya ba't yung Ma'am Rai sa apin nito? Hello po, dakal salamat. Yan, nakamila ko yan, Ma'am. Yan. Dakal salamat po. Kaya ba't guys, baka live kami mo naman. Ayan, no? Baka live kami mo naman. Ma'am Shanina, taga-Alasas ko mo. Taga-Alasas, tayo Ma'am Shanina. Masanting kayo ni guys, mangkamat. Huling manyamaning kalakaran kayo ni gamatan. So kumaong kay special crabs. Look at that. Special crabs. And syempre, tinan tayong dito ka na margarine sauce. Yan o. Na? Mga ganda. Paya po itong toyo. Yes! Hello ma'am, kamusta ma'am? Kamusta ma'am? Nanong kay? Manyaman po. Traya po yung Funnside Ningnangan. Uy, vlogger na. Yes! Okay, okay, Ma'am Ami. Manyaman po, the best yung Funnside special crab po. Oh my God. Kamantala din ni guys. So, kaila rin ni guys. Ining bake. Tahong. Tahong, bake tahong. Imported lang po nila. Yup. Wow. So, trivia guys. These are from SNR. Imported lang rin. Kaya ba natin yung, of course yan, natin yung cheese, natin yung garlic. Para mata niya. Oh, grabe. Magaling yung kardo. Aliwaya laso. Ito na. So, lupang mig-enjoy lang rin kaya katamong winners na. One rice is down. Wala yung sinabing rice ng dada. Okay, bukan naman. So, ding nasi da Kenny, makabalot lang kay bulong saging. Bakan ta, itang, wala na yung potang mamangan ka kay bulong saging, ne? Panamdaman mo talaga manyaman na. Kibat, magluat pa yung kay, ipali. Laso, ayan. Boy, Ma'am Ami, nakamarine, kolang manitamento. Nandun ka na pala. Pinandit, pero video tayo pa mo rin potang kona, nene. Yung Ma'am Dada, sasalikot na yung PC. Sasalikot na yung PC, men, alam mo, oh. Bakit na yung PC, men mo, Ma'am? Charan! Okay guys, salamat po kay Pamalbeking kay aming vlog. Magpasalamat kami mo naman kang Dada, po ang Ami for being with us. Balo yun naman po yung obrami, medyo masakit. Isanan ing pamangan. Nanya, Manuki na kami. manuki kami po ito. So, dito pa nagalang kay. Salamat po kay Ningnangan for inviting us. If you're looking for a place for your barkada, family, mga yan po na. Pasanding niya po yung Funnside Ningnangan. So until our next discovery, my name is Louie. And Mark. And with our Tuki Muku guests, salamat po until our next discovery. Bye! Peace out.